well aputhak pen lasi first nilitum BJP is Karbing Long la pen West Karbing Long hin pen lapuson ot langno adur ke langno lapuson ke claim abang phul la pen abang phi tum phan bangke nilitum hin pen pin rempon lo ke chengsi la pen la sona sai monon phika pa wede ja phan bangke la tuma phan kang sai padu nahi pusi nilitum hin pen da demand pon lo sita labangso aot adur ke langno abang phu tuma phan kachini dun cheng kumani bang ke long lok thai secret siben kumani a source pen ke long lok thai se hinoda ka bustu condemn ke maju ka phani hong he pin pen case le pipuna ja le claim that pusta ka hino kali society phan ke mesen ke la pen la so a issue logo hinoda ka video ituma society long la monon phi hinoda ji pamen pen abang ke responsible ke ruling that kali responsible ke everyone citizen atumta anu tin abang putin a party tin ta responsible do athe pipot ma abang ke non jaiga thar press meet dolo hinoda ka bang fufana ka condemn abang ke chop sita laso hinoda ka video long pen ko pine politics se pathu dam nei a motive ko pilola APHLC ahin pen komane a ot adur ka hinodo koklo ladak party a politics along ko pini ka chirap dum like completely lage isi politics ali ka chu NG a issue masikali same alang liba la puson ma tha de asontin alama ma claim rapet nei stand pi rapet nei alama long anta alang li politics pathu ya bangke lagi alang li mithang kamatha a ot kilang no pot pusinili hin nili to mahin kari kanito athe pipot ma lake society ma heno dak lote responsible alang ta kalang lasi la puson asai party aphan kachikoi thap nili only aprang alang li congress banda pulo non aku BJP banda pulo lape kapre kalam ta alang li pu sita aku isi pu ponthula khilonjia okhomia adivasi pu Kilonjia okhomia da dudunde alang tumlong bahini be alang tumlong halada adivasi tumda dudunde sita ke koi pona bang alang lila puson koi jam je da nei athe hinoda ka bustu ke society long yongsi effect ji pulote APHLC ta responsible lo lapen ahog ruling ta responsible lo anjo se kapre ka party mane inwet individual bang ta responsible lo henoda anti social activities bangke ilitu mahin benda kroy kre la sila so alam bangke lada kachikoi siroi party aphan non alangli ki puke BJP a party atum po alam bang alangli phan abatai ki pudulo la solam thei bangke politics bangke lahai akan letera lahai alam bangke kachibok abedet ni pusini ilitu mahin pen ke waidak pen phan lo lape monon phi la sona sai alangli ki jong thap alam aproman kabi alam alangli nije jidat nei lapenan par bangke non ichini teng pulote alangli mia pulote ilitum ma phan ma hula so phan ke ilitum kachidan dan nei hala phan ba itum odna la son bang se alangli patha nei la ilitum long senior tum do alangli tum briefly pathan pon na la alangli tum bahini tum la sike chengsi na ya tala to ante ilitum chumang cross ar penle pathan pon thulona alam thebang ke mo into spokesman alam thebang thanet lo ase society along drain akehino tomona kehino tab dolo pulong te akos bang do hai lagi research kurule te chinipo kupia thesi lahai ani thikel lahai tomona kehino mukha society ron nange jap laswa ghotona dodet pen bangke inut retired inut senior citizen puna kopo IS retired tula si alang lagi munthi paka matha paka si ningjene polo dak lahai ghotona dokoglo lagi kichok che ghotona loge idum society long lagi kichok che loge bakar biang long bakar bidet karbe society long selason keduchot wolam dekali everywhere lasona ghotona mokha abang dak laso ghotona abang ke along di condemn lo all of us like condemn nako condemn chok che isi bang ko matha tuna how to reform the society
how to reform the society koson si tomun ki mike banjima lam ki mike jithan pen ka jithan ke timum pen koson si society balong change ke banjima kamatha ka kerala ke banjima hala bang sosi jasmet inuta senior citizen by as inuta IAS retired abang pupen ang pupen koson mane bang nangi po hadak hadak lain ninji jesi mane RSS ba BJP fan ke parti pontan lahe amen ke mana mangke very unfortunate arjunu da let's see laso responsibility society along la khelong laso reform ke banjia fan tomon ke banjia fan akimia tomon ke banjia fan kosons ke claim rapejima hala bangsi alang lima thani polo ta kalili kalang party tomon ke party ponta pa mangke lage it shows mane he is irresponsible as a leader so responsibility ba abang kalang lit paklang dekhe da asi very unfortunate lage ining du me ko lage lason ka nije tab bangke lage condemning semonon pila son nije jedasi akim me usi milige kathar sang bangke kipong tu alani buji nahi just senior citizen chot kalian alani nuta retired IAS senior bureaucrat jalangli lahek society along kosona tomon ke jab bomma upia the pese lahe apiona bad ongma ani tikel layak tomona ke no mukha society along nange jab laswa ঘটনা দদের পেন বাঙ্গে ইনুটা রিটায়ার্ড ইনুটা সিনিয়র সিটিজেন পুনা কপো IAS রিটায়ার্ড তুলা si alang lagi munthi paka matha paka si ningjene polo dak la hai ghotona dokoglo lagi kichok che ghotona loge ekdom society along lage kichok che loge ba karbiang long ba karbidet karbi society along selason keduchot olam dakali everywhere lasona ghotona mokha abang dak laso ghotona abang ke along li condemn lo all of us like condemn na ko condemn chokche isi banga ko matha tuna how to reform the society koson si tomun ke mike banjima lam ke mike jithan pen ka jithan ke timum pen koson si society balong change ke banjima kamatha ka kerala ke banjima hala bang sosi jasmet inuta senior citizen by as inuta IAS retired abang pupen ang pupen koson mane bang nangi po hadak lain ninji jesi mane RSS ba BJP fan ke parti pontan lahe amen ke mana mangke very unfortunate arjunu da let's see laso responsibility society along la khelong laso reform ke banjia fan tomon ke banjia fan akimia tomon ke banjia fan kosons ke claim rapejima hala bangsi alang lima thani polo ta kalili kalang party tomon ke party ponta pa mangke lage it shows mane he is irresponsible as a leader so responsibility ba abang kalang lit paklang dekhe da asi very unfortunate lage ining du me ko lage lason ka nije tab bangke lage condemning semonon pila son nije jedasi akim me usi milige kathar sang bangke kipong tu alani buji nahi just senior citizen chot kalian alani nuta retired IAS senior bureaucrat jalangli lahek society along kosona tomon ke jab bomma upia the pese lahe apiona bad ongma hala hai ke chegia fan ki pakeng ya fan society along kaitan kachimum dia fan koson se ki meima how to involve government how to involve ruling party how to involve opposition party social organizations atu fan dola mane swallo asong atum dak do youths atum do student organizations atum do lapen rong asara lahaya asong atum dak do there are so many different organizations in a society so involving those mane organizations
NGO sa tumpang. Kadue pangrum pen cingbai cingsai pen kosonsi laso tomon la no kecegi ma. Kepa meji ma society long tomon ki ban Japan. Halai si cingbai nangi. Laso ka cingbai ji kali nongge is blaming ruling parties. Laso mo pen pulumati. Society isi apan kepa meji apan bangke not only ruling party, not only opposition party, like social organizations are tumhan, student organizations are tumhan. Hal kaddo ko evadel pangrum si cingbai cingsai si toara keme rinang ko. Hala masalah responsibility bangke lagi ruling party ba mane Congress ma ba APSLC ba mane Congress atunle asot ada itu totally all each and everyone, all citizens. That's all responsibility bang itu. That's all lasi lahai matha pakasi alangli ningji nahi apun. Lasi mupanan ini pulau it's very unfortunate ning dungu mela. Asal ini senior IAS retired ini amuni pelason ningji bangke cokci. Atuar sih dinangi koson sih kipami kuma. Kicokci bangke they should be punished. Lagi clear lah. Sudah la ke punish tot lage anak halmu ke judam de root causes pepot ma upiat his la song de jiplang ma khlai ka do ka bi ka research ya fan ba ka kacing mai pansi lage atuar ke il theklong ni asi thiek per bangke lang se ni je jo nang ni अरे कम से नहीं है तो नहीं है नहीं है थे लास्ट पर नहीं है नहीं है तो lama lah pula arni simbolom la video ka viral putak social media lo apen la so video bang ka lama ke nili metha mata theklong lo kasi lama lang nu binong kasi selang nu dak lo la pen pet bang la lo bang akhe apen lage isi lama la lo isi khe pan che therak ta mi milo chin so ta mi milo lasi arisi APSL se tum alang litum harangke maing ni lo lasi kang nipon bangke alang litum chok lo isi kepa klang pon la pena reaction kipi abangke ta haladak karju no si la pena patti ponsai apu ke jok thuma det hala bangalo alama bangke kachepre gam thu bangke akapre kanat ka divert pon mate mane apolitical asong pan ki koi pon ason nagna lason lo plong te hla akes mate aisu bang